ri basela mafhungo SABC ubva fhano Auckland Park Johannesburg 2 mafhungo mahulwane nga shino tshifhinga kea. This incredible treatment is not just a medicine or a drug. To us, it represents a major turning point. Muvhuso wa Afrika Tshipembe wo pika u phaḓaladza dzhekiseni ya u thivhela vhulwadze ha HIV ya lenacapavir. Mulandu wa vhahwelelwa vhavhili vha mashango a nnḓa vhe vha farwa vha tshi khou dzhena fhano Afrika Tshipembe na zwidzidzivhadzi zwi ḓuraho rannda dza miḽioni dza furaru mukanoni wa Beitbridge wo fhiriselwa phanḓa u ya kha Ḽavhuṋa. Lieutenant Colonel Bokwazi Kwakhe Sibiya ubva kha tshigwada tsha dzi Hawks vho ṋetshedza vhuṱanzi kha khomishini ya Madlanga. Kha zwa mitambo ri lavhelesa thimu ya Bafana Bafana ine ya khou ḓilugisela mitambo ya ḽifhasi ya FIFA ine ya ḓo takutshedza nga Ḽavhuṱanu. Ndi madekwana ri batsira mafhungo fhano kha SABC 2, SABC Plus na kha Lihaye kha ri vhe roṱhe. Muvhuso wa Afrika Tshipembe wo pika u phaḓaladza dzhekiseni u thivhela vhulwadze ha HIV ya lenacapavir kha vhadzulapo vha no fhira tshivhalo tsha miḽioni 3 kha miṅwaha miṋa i ḓaho. Dzhekiseni iyi ya lenacapavir i ṱhavhiwa muthu luvhili nga ṅwaha. Presidente Cyril Ramaphosa vho rwela ṱari zwa u phaḓaladzwa mushonga wa lenacapavir. Presidente vha ri vhathu ḽino shango vha ḓo kana zwihulu kha u nga shandukiswa vhutshilo ha vhadzulapo siani ḽa dwadze ḽa tshitzhili tsha HIV AIDS. U tou ṱhavhiwa ṋeleṱe mbili dza mushonga uyu zwi ḓo thusa kha u thivhela u kavhiwa nga tshitzhili itshi. This incredible treatment is not just a medicine or a drug. To us, it represents a major turning point in South Africa's national story. It represents one of the most significant scientific breakthroughs since the advent of antiretroviral treatment. And as we all know, we are the one country in the world that has carried the heaviest burden of HIV/AIDS. Vhulwadze ha HIV and AIDS ho sia mavhadzi kha miṱa minzhi u mona na shango. Presidente vha ri mushonga uyu wa u thivhela AIDS ndi iṅwe nḓila ine ya nga sia vhulwadze uvhu vhu tshi fhela. Lenacapavir gives us an unprecedented opportunity to strengthen HIV prevention. A single injection administered twice a year can provide powerful protection against HIV infection. Minister Motsoaledi and Deputy Minister Phaahla and officials, I'm sure, have already demonstrated that. This is not merely a medical advance. It is a practical intervention that can transform lives. Vho Ramaphosa vha ri ḽino ḽa Afrika Tshipembe ḽi ḓo vha na u phaḓaladzwa nga vhunzhi ha mushonga uyu wa lenacapavir. Mathina u bvela phanḓa na fhungo iḽi zwa zwino ri livha kha muḓivhi wa zwa vhulwadze ha HIV u bva kha tshiimiswa tsha SANEC vho Zone Vhuṱalu. Vhone Vhuṱalu Lokovhela ri khou vha ṱanganedza fhano kha SABC 2. Kha musi vha nga tou thoma ngo ri ṱalutshedza uri lenacapavir ndi mini? Lokovhela ndi minista nga vhathu vha SABC. Lenacapavir ndi mushonga wela kha mishonga ine ya vha kana pre-appropriate. Ndi mushonga wa u thivhela tshitzhili tsha HIV uri sa dzhene muthu wa hone a tshi khou ita vhudzekani songo tsireledza. Ndi hoyo mushonga. Ri nga tori wonoyu mushonga wa lenacapavir u nga shela mulenzhe zwihulwane kha musi kha u lwa na vhulwadze hovhu nga nḓila ya khwine ro sedza kha musi kha miṅwe mishonga ya vha i tshi khou shumisiwa? Nga kule
hu tshi itiwa bingo ṱaho hu na zwithu kutakataka zwo itaho uri vhathu vha humbule hoyu mushonga u nga vha u tshi fhiwa nga ḽifhasi o fhelisa tshitzhili tsha HIV ngauri madzeloni uri mishonga ya zwino ine muthu a sa philisi ḓuvha ḽiṅwe na ḽiṅwe hoyo ndi mushonga une u ṱhavhiwa dzhekiseni musi wa ḓiwana philisi dza u melaho hu tonga ndi bili wa dovha wa ṱhavhiwa dzhekiseni fhedzi nga murahu ha miṅwedzi miṅwe na miṅwe miṱanu na muthihi duri 6 months wo wanala u tshi khou sumbedza uri vhathu vhanzhi vha khou takalela hoyu mushonga nahone a huna zwitakataka zwingi na vhathu vhanzhi vhane a vha dzhie hei mishonga nga u shavha uri ndi tshi vhonala ndi tshi nga ndi khou mela philisi ḓuvha ḽiṅwe na ḽiṅwe ya u thivhela tshitzhili tsha HIV and AIDS zwo khou tonga nne ndi muthu ane ndi dabadaba ndi dzula ndi khou zwi ḓivha uri ndi nga kavhiwa nga tshitzhili tsha HIV and AIDS zwino hoyu mushonga u ita uri musi muthu o ṱhavheliwa hei dzhekiseni ha ṱuwi nawo hayani ha ṱuwe na philisi hayani ha ṱuwe na dzhekiseni fhethu u sokou ṱhavhiwa fhedzi zwa vha zwo fhela a vha o ḓitsireledza na musi arali muthu kha ri ri a wa munna kana wa mufumakadzi a tshi tshila na muthu ane a ḓivha uri hoyu ha fulufhedzeiwe ndi khou zwi vhona zwo ri u khou gidima a nga vhuya ntshata tshiṅwe tshifhinga u sokou wana hei dzhekiseni luvhili fhedzi nga ṅwaha a vha o tshi ḓitsireledza kha tshitzhili tsha HIV and AIDS zwino zwiṅwe zwithu zwo ita uri mushonga u vhe u tshi khou takadza ndi uri kha ndingo dza hone wo wanala u tshi khou kona u tsireledza zwiḽa zwi no pfi tshikati tsha ḓana kana 100%. Ndi uri a huna na muthu na muthihi we a ri a tshi khou shumisa hoyo mushonga aya a ita zwa vhudzekani vhu songo tsireledzeaho na muthu a re na tshitzhili a wanala o kavhiwa ndi uri u khou vhonala uri u khou tsireledza tshoṱhe tshoṱhe hoyo mushonga. Kha musi arali ro to lavhelesa kha vhadzulapo vha vhupo ha mahayani kha musi ro lavhelesa hanefhaḽa vunḓuni ḽa Limpopo ri nga ri vhadzulapo vha vhupo ha mahayani vha nga kona u wana hani ḽina Capavir nahone ndi gai fhethu hune vha nga ri kha vhupo ha mahayani yo no thoma u phaḓaladzwa? Tshithu tshi no khou dina ndi uri hoyu mushonga a u ḓuri vhone zwino zwo ita uri hoyu mushonga wa sa kone u do ḓi tou thomiwa u tshi phakheliwa muṅwe na muṅwe u tshi phakheliwa mavunḓu maṅwe na maṅwe zwino ho phakheliwa ho nangiwa mavunḓu ane a ḓivhea u pfhi hetshi tshitzhili tsha HIV and AIDS tshi nṱhesa ende hu na vhathu vhanzhi vha no khou kavhisiwa ngatsho na zwino na musi hu na houḽa mushonga une nga u vhidza uri ndi wa u treata kana ndi wa treatment ARV une na wone wa vha u tshi khou thivhela zwino hayo mavunḓu ndi maṱanu na ḽithihi khombo vho i ḓi tovha ya uri riṋe ri ngo wela khao nga mulandu zwa zwino mara ndi uri u ḓo itiwa nga zwipiḓa zwiḽa zwine nga tshikhuwa vha ri dzi phases zwino phase 1 Limpopo a hiyo i ḓo dzhena kha phase 2 na kha phase 1 a vha khou fha muṅwe na muṅwe nga mulandu wa uri vho tou fhiwa nga hei khamphani uri vha nga kona u renga nga mutengo wa fhasi dzi dosu kana mishonga ino swika maḓana 360,000 zwi amba zwori ndi dzone dzi dosu dzine dza vha hone fhedzi dzenedzo zwino mara musi zwi tshi ya phanḓa vha ḓo engedza futhi vha vulela vhaṅwe vhathu na hanefha khaya hu no nga vho Mpumalanga hu no nga vho Gauteng a khou fhaṱiwa nga muṅwe na muṅwe lini hu na vhathu vhane vha ḓivha zwo pfhi havha ndi vhone vhathu vhane tshitzhili tshi vha kavhesa u fhirisa vhaṅwe ri khou livhuwa na vhathu vha no ita vhudzekani ri khou livhuwa vhuṋe Vhuṱalu
ra ri khou ḓi tama uri ri bvele phanḓa mathina avho ndi muḓivhi wa zwa HIV bozo ne vhuṱaluvhi ra vha ri tshi khou amba navho musi ri tshi khou bvela phanḓa Lieutenant Colonel vho Khwazi Kwakhe Sibiya vho ṱanziela uri vhahwelelwa vhavho vha nga vha vho dzheniswa nga khole kha u thuba zwidzidzivhadzi nge vha zwi ḓivha uri vho Sibiya a vha na nḓivho nga mushumo wa vhuimo ha nṱha nga u ralo nga ḓuvha ḽa vhu22 ḽa ṅwedzi wa Fulwi nga ṅwaha wa 2021 miraḓo ya Hawks ya fhaḽa Durban na mapholisa vho thivhela kilogrami dza maḓana 541 dza cocaine. My question is this. You knew yourself that you had never handled drug busts. You had never been to a depot. So when you get asked for assistance, was it not curious? I mean, why do you ask me? Why not other members who have more experience in this field? No, Chair. In our office, when the information comes in and there is a person from that section, you assist. When you are at the crime scene, they will provide guidance, regardless of rank. If a person, the information is based on drugs and there are drug members there, then they will take the lead, but the other member will provide backup and assistance. They will be getting directives from those that are responsible, that section that is responsible. Colonel Sibiya, I'm not faulting you for this, just so that you are clear. But the impression I get, based on what your two senior colleagues had done, is that they deliberately chose somebody who is clueless about these types of matters so that you wouldn't question them even when they are doing something improper. What is your comment, if you have any? I wouldn't know. I trusted that they are there as experienced people. They will know what to do. I avail myself. If the people saying there's a drug bust, then everybody will need to get these drugs off the street. I was there. Tsengo ya vhathu vhararu vhane vha khou hweswa mulandu wa u tswa masheleni bulasini ya Phalaphala ya President Vho Ramaphosa yo fhiriselwa kha vhege i ḓaho nga Ḽavhuṱanu. Rendani Raliphaswa o vha henefho khothe namusi. Na musi khothe ya Dzingu ya Mudimule ro vhona muhwelelwa wo thoma ane vha ntende kha u tswiwa masheleni za doḽara dzi na vhukoni bulasini ya President Vho Ramaphosa a tshi khou khunyeledza uni ya vhuṱanzi a tshi khou vhudziseswa nga vha vhutshutshisi he ra pfa muhwelelwa Emmanuel David a tshi khou vhudza khothe zwori ene nga ṅwaha wa 2015 u swika ṅwaha wa 2019 o vha tshi khou shuma sa mutsireledzi ane a tshi badelwa masheleni ane a swika 50,000 nga tshiṅwe tshifhinga a tshi ḓi hola 30,000. O dovha hafhu a vhudza khothe zwauri ene o vha tshi khou dovha hafhu a vhulunga masheleni awe e a vha tshi a hola kha luno account. Heyi ndi account ine vhathu vha shuma u trader ngayo. Ro dovha hafhu ra pfa zwori nga ṅwaha wa 2020 hoyu ndi ṅwaha une a khou pfi havha vhahumbulelwa vho tswa masheleni bulasini ya President Ramaphosa. Ro vhona hu na tshelede ye ya dzhena ine ya pfi ndi 3 milioni kha bannga yawe. U amba zwinzhi ri na vha muambeli vha NPA fhano vunduni Vho Mashudu Malabi. Ro vhona muhumbulelwa a tshi khou ṋea vhuṱanzi. Ro pfa zwori nga ṅwaha hoyu wa 2020 bangani yawe ho vha na 3 milioni ine o vha khou ṱalutshedza zwori i wana hani. U bva 2015 u swika hoyu ṅwaha wa 2021 zwavhuḓi vhuḓi muhumbulelwa uri masheleni a manzhi o a wana a tshi khou bva gai? U bva nga ṅwaha wa 2015 u swika 2019 Emmanuel o vhudza khothe namusi a tshi khou vhudzisa uri tshelede yawe yo vha i khou bva ngafhi. A sumbisa uri ene o vha a tshi shuma sa mulindi wa u tsireledza muthu ane a vha wa private hune o vha a tshi kona u wana masheleni u bva kha 50,000 kha muṅwe. Havha na muṅwe ane o vha tshi muholela 30,000. Heyi tshelede o vha a tshi ri i wana a i vhulunga kha luno ene a tola fhedzi dzi interest dza dzula dzi khou dzhena kha FNB account yawe a khou ḽa tshelede ya o i vhea kha account ine ya vha ya e-wallet. A sumbedzisa hafhu uri nga ṅwaha wa 2020 nga tshifhinga tsha COVID hu tshi khou vhudziswa uri masheleni a yo no swika 3 milioni hu hone industry ya u shuma yo vha yo tsela fhasi vhukuma vhathu vhanzhi vha si tshena mushumo ngori ene khou sumbedzisa uri o vha tshi thusa vhangana vhawe u vha rengela dzigoloi kana vha sumbedzisa dzi garage dzine havha na dzigoloi dzine vha khou dzi ṱoḓa vha tshi fhedza vha mufha masheleni.
rekhodiwa havho ndi muambeli wa NPA pano vunduni vho Mashadu Malabi vha tshi khou tou ṱalutshedza zwe muhumbulelo wo thoma ane a pfhi ndi ene ntende kha u tswa masheleni bulasini ya President Ramaphosa a ṱanziela zwone ndi zwone tsengo heinoni i khou lavhelelwa hafhu uri i ḓo vhuya vhege ḓaho nga ḽavhuṱanu hune ri khou lavhelelwa hafhu uri vhahumbulelwa havha vhaṅwe muhwelelwa wa vhuvhili na muhwelelwa wa vhuraru na vhone vha ḓo vha tshi khou ṋea vhuṱanzi havho. Nṋe ndi Rera Liphaswa ndi fano Mudimulle. Mulandu wa vhawelelwa vhavhili vha bvaho kha shango ḽa Malawi na muthihi wa ḽa Zambia vhe vha farwa vha tshi khou dzhena fhano Afrika Tshipembe na zwidzidzivhadzi zwi ḓuraho randa dza miḽioni dza furaru mukanoni wa Beitbridge yo fhiriselwa phanḓa u ya kha ḽavhuṋa u itela khumbelo ya beili. Vhawelelwa vhane vha vha vho Mabuchi Dayo Kunwenda, vho Philip Chanza na vho Thandi Phiri vho ḓivhonadza khothe musina na musi. Vhawelelwa vha khou hweswa milandu mina ine ya katela u wanala vhane zwidzidzivhadzi vhuaḓa ha masheleni, mbuelo ya masheleni nga vhugevhenga na zwa wanala vhe na ndaka isiyo mulayoni. Ndi khou livhuwa tshoṱhe vhahumbulelwa vho ḓivhonadza lwo thoma nga ḽavhuṱanu ḽo fhiraho he mulandu wa pfukisela phanḓa uri yo ṱoḓuluswa vhubvo havho na vhuvha havho na hune vha bva hone na uri vha vho livha ngafhi ndi zwine nga luisimane rari ndi profiling lune mulandu wo ḓo ḓiswa ḓuvha ḽa ṋamusi. Ḓuvha ḽa ṋamusi vha vho ḓiimisela uri vha ḓo ita khumbelo ya beili fhedziha zwa vho sala madzhisiṱaraṱa vha tshi vho ri vho mulandu vha ḓo pfukisela phanḓa ngauri ndi mulandu muhulwane vhukuma. Ri tshi khou amba zwa zwino vhatshutshisi vha ri vha ḓo hanedza khumbelo ya beili vhunga hei milandu i milandu muhulwane lune musi arali havha vhahumbulelwa kana vhahelelwa vha wanala vha na milandu zwi nga vha sia vha tshi khou ya dzhele lwa miṅwaha ya furaru kana vha fhedza vha tshi khou lifha masheleni a swikaho miḽioni dza dzi rannda dza ḓana. Zwino musi ri tshi khou amba zwa zwino mulandu hononi wo ḓo pfukisela phanḓa hangeni nga ḓuvha ḽa vhufumi malo ḽa uno ṅwedzi wa Fulwi hune vha ḓo vha vha tshi khou ita ḽa zwo no pfhi ndi u ita beili kana u ita khumbelo ya beili. Hone ho vha ho ḓa na muthu we a vha a tshi khou ḓo vha ene ṱhanzi malugana na fhungo heḽinoni ane u ḓivhana na muṅwe wa vhaholelwa uri ndi hoyo muthu ndi muthu ane a mu ḓivha u bva kale, ndi muthu ane ḓi dzula a tshi ḓa nga ngeno kha ḽa Afrika Tshipembe nahone ndi muthu ane a ḓa a tshi renga zwine a renga binduni ḽine a ḽi ḓivha. Ndi ngazwo hoyu muthu o vha a tshi ḓo vha ene ṱhanzi musi o imelela muhwelelwa. Hone sa zwe ra zwi sumbedzisa vhatshutshisi vha ḓo vha vha tshi khou hanedza khumbelo ya beili vho lavhelesa uri mulandu hononi ndi mulandu muhulwane. Hone onoyo ane a vha ṱhanzi u ḓo dovha hafhu vhuya nga ḓuvha ḽa vhufumi malo ḽa uno ṅwedzi wa Fulwana uri ho mulandu u ḓo ya phanḓa. Ndi khou livhuwa. Ri khou livhuwa muvhigo uyo nga Lutendo Bobodi ramafhungo SABC. Fhedziha zwa zwino kha ri thome ri gidi ri nwa maḓiri avho yo sikale. Mathina hari khou dovha hafhu vha ṱanganedza fhano kha SABC 2, SABC Plus na Khalihaye kha ri bvele phanḓa. Bambuso vha ri vha ḓo bveledza mbekanyamushumo ya ṅwaha woṱhe yo livhiswaho kha u ṱanganya ḓivhazwakale ya u lwela mbofholo na u maanḓafhadza vhaswa u itela u pembelela ṅwedzi wa vhaswa wa uno ṅwaha musi shango ḽi tshi khou elelwa miṅwaha ya 50 ya migwalabo ya Soweto ya ṅwaha wa 1976 1976. Mbekanyamushumo ya ṋaṅwaha i ḓo vha yo sedzana na ndinganyelo kha pfunzo na mveledziso ya zwikili kha vhaswa. Minister ofisini ya President Vho Khumbudzo Ntshavheni vha ri kilasi ya 1976 ndi tshihumbudzo tshi re na maanḓa tsha u ḓikumedzela ha vhaswa kha nndwa ya mbofholo, vhulamukanyi na ndinganyelo. To honor the enduring legacy of the class of 1976, Youth Month will be commemorated under the theme Reset at 50, The Future Calls. In celebration of the milestone, government will roll out a year-long program aimed at bridging the historic struggle for liberation with contemporary youth empowerment. The program will focus heavily on equal education, inclusive economic participation, skills development, and active citizenship. Cabinet calls on all sectors of society to partner with government on interventions that drive youth employment, boost entrepreneurship, and restore hope to young people. Through these collaborative efforts, the nation will continue to strengthen youth participation in nation building and economic transformation.
matina zwa zwino ri batsela mafhungo a zwa ikonomi hune randa ya vhonala yo dzika musi tshivhambedzwa na maṅwe masheleni mahulwane a ḽifhasi. Dollar ndi 16 rand 45 cents, bondo ndi 22 rand 1 cent, euro ndi 19 rand 2 cents, pula yone ndi 1 rand 15 cents. Miko phala JSE ipasi. Kha zwibveledzwa musuku ndi $4,357, platinum ndi $1,823, oil songo kunakiswaho ndi $93.99 nga fagi. Kha zwa mitambo vhadzangano la bola ya milenzhe pano Afrika Tshipembe vho khwaṱhisedza uri thimu ya lushaka Bafana Bafana i ḓo tamba mutambo wa nḓowenḓowe nga Mugivhela. Mutambo uyu vhukati ha Bafana na Jamaica u ḓo tambiwa fhaḽa luvhanḓeni lwa Hilldago ḓoroboni ya Phuthuka hune thimu ya Bafana Bafana yo gamba hone nahone u ḓo takutshedza nga awara ya 11 nga tshifhinga tsha pano Afrika Tshipembe nga madekwana. Muyi ine yabidzwa Reggae Boys i kha vhuimo ha vhusumbe nthihi ḽifhasini hune ya vha phanḓa kha thimu ya lushaka ya Nicaragua ine ya vha kha vhuimo ha ḓana furaru nthihi. Thimu ya lushaka ya Bafana Bafana i kha vhuimo ha vhufurathi ḽifhasini. Zwo ralo Bafana a i thu kunda kha mitambo yayo mina yo fhelaho hune ya khou lingedza u vhuisa fulufhelo kha lushaka. Afrika Tshipembe i kha tshigwada tsha A hune ya ḓo vula mapango a muṱaṱisano nga shango la Mexico nga ḽavhuṋa nga madekwana. Ubva kha nṋe mukolo wa matsila ndi ri madekwana na mafhelo a vhege a vhe avhuḓi. Gombakomba ḽa mudau ḽi khou tevhela na mutsho. Ndi matekwana vapfumbi va mutsho ve matekwana namusi hu khou vhonala lubono lwa muroto kha lula lu tshi khou swenda fhaḽa phendela shango ya vhubvaḓuvha. Khou dovha hafhu ra vhona aiwa iḽa mimuya kha ile khou vhudzula nga vhali hu na khonadzeo ya mahaḓana nga kha ḓiwa fhaḽa Malistswayi. Kha ri mu ḓi lavhelesa uri matshelo hone ḽi ḓo tsha lima nga tshivhumbe yoṱhe. Musi tshalosa nyimelo ya mutsho ya matshelo khou dovha hafhu ya sumba aiwa mutsho wavhuḓi vhukuma wo ambara kha ḽoṱhe ḽa Afrika Tshipembe. Fhedziha ri khou vha tsivhudza uri matekwana a namusi aiwa kha vha lavhelele mahaḓa kha ḽa a tshi khou bika upfhi nga kha ḓi madekwana ra dovha hafhu ra vhona na mimuya ine ya khou vhudzula nga vhuhali ndi iḽa mimuya ine nga kha ḓi sia hu na magabelo. Kha ri mbo ḓi ḽimona ri lavhelese dzi temperature dza madekwana namusi. Kha ri thome nga vunḓu ḽashu ḽa ngeno Gauteng hune ra khou bikela hone mutsho wavhuḓi vhukuma ngeno ḓoroboni ya Johannesburg a tsini na fhaḽa Pretoria ndi dzavhuḓi vhukuma dzi temperature fhaḽa ḓoroboni ya Vereeniging a tsini na fhaḽa Springs ri sa hangwi na fhaḽa ḓoroboni ya Carletonville. Kha ri mbo ḓi tsa hayani vunḓuni ḽa Limpopo ri ḓo thoma fhaḽa Musina hune nahone ra khou vhona mutsho wavhuḓi u tshi khou bikwa. Thohoyandou ndi 23 a tsini na Tzaneen ndi 23 nahone Mukopani Polokwane nahone ndi mutsho wavhuḓi vhukuma ri sa hangwi fhaḽa Lephalale Thabazimbi a tsini na fhaḽa Vilavila. Kha ri mbo ḓi lavhelesa fhaḽa Mpumalanga nahone ndi hune ra khou vhona mutsho wavhuḓi vhukuma u tshi khou bikwa madekwana ano fhaḽa Carolina Mbombela Skukuza na fhaḽa Mkhonto. Secunda hone aiwa dzi temperature dzi ḓo gonya dza swika fhaḽa kha 14. Kha ri mbo ḓi lavhelesa fhaḽa KwaZulu Natal hune nahone ra khou vhona dzi temperature ri fhasi vhukuma fhaḽa Kokstad a tsini na fhaḽa Mnambithi Pietermaritzburg nahone dzi fhasi vhukuma dzi temperature madekwana ano. Kha ri mbo ḓi ya naḽo ri lavhelesa fhaḽa Eastern Cape hune nahone ra khou vhona aiwa hu nga kha ḓi vuwa hu na makole o tibaho fhedziha a ḓo balangana dzi temperature dzi fhasi madekwana namusi u sumba hone aiwa ndi phepho ndi khalaṅwaha ya vhuria ine ya khou vhonala hafhu. Vhasongo hanga fhaḽa Malistswayi hu na mahaḓani nga kha ḓina. Western Cape hone madekwana namusi ri khou vhona mutsho wa phepho u tshi khou bikwa fhaḽa Riversdale na fhaḽa Laingsburg. Ken William nahone aiwa hu khou rothola vhukuma. Ri khou dovha hafhu musi ri tshivhasa fhaḽa Northern Cape kona mutsho wa phepho u tshi khou bikwa fhaḽa Uppington a tsini na fhaḽa Kurumane u ḓo rothola vhukuma fhaḽa Kimberley Calvinia a tsini na fhaḽa Sutherland. Craneville nahone aiwa hu khou rothola vhukuma madekwana ano. Kha ri mbo ḓi lavhelesa kha vunḓu ḽa fhaḽa Free State madekwana namusi nahone aiwa ndi Gumba fhaḽa Bothaville na fhaḽa Welkom aiwa ri khou vhona mutsho wa phepho. Ri khou dovha hafhu ra vhigela mutsho wa phepho fhaḽa vunḓuni ḽa Northwest ro sedza fhaḽa Mahikeng a tsini na fhaḽa Ottosdal a tsini ha musi ri tshi ita maṱavhelo dzi temperatures ḓo gonya fhaḽa Vryburg dza swika fhaḽa kha 17. Tosca hone ndi 18 a tsini na musi ri tshivhasa Taung hone ndi 17. Ri khou dovha hafhu ra vhona na mutsho wa phepho hafhu u tshi khou bikwa na fhaḽa Bloemhof madekwana namusi fhedzi matshelo ḽi tshi tsha aiwa dzi ḓo gonya dzi temperatures dza swika fhaḽa kha 16. Helino ndi Gombakomba.